Ukiingira muci kwa Maureen ni micita iria ingi kinyagia riria riguceria nyumba iria yakitwo mwanya kuria arithagiria mahiu make. Nyumba ino ya mavati ni kuo Maureen atindaga na mbuku ciake, kuona ikaraga ari wike tiga o muruti umwe wa wira akoragwo andikite. Na hihi ri niki giatwarithiriirie Maureen Wanyaga ari wa miaka 29 kuingira biashara-ini ya urithia wa mbuku? Nilipokuwa high school ndio mayanko ndio alikuwa tunaishi naye, maana tulipoteza wazazi wetu ni walituchukua. So kwa hiyo harakati sasa ndio mayanko alikuwa tunakula sungura kama mara moja mara mbili hivi kwa wiki. Sasa nikaanza kutamani nyama. So wakati nilipoenda university nikasema acha nikimaliza nitafikiria kuangalia hii mradi. So ndo nikaona acha nijaribu. Maureen agatutariria fata wa urithia wa mbuku icio undu umwe na nyama ciayo. Ni nyama tamu, ni nyama iko very nutritious, iko very high in protein, na ni nyama yenye hata ukikula inakutengeneza hata ngozi. So kwa wanawake wanaoniona, jaribu hii nyama uweze ukakosea. Gutire wira utari muritu maguo, na iguru ria uguo Maureen niacimanĩtie na maũritũ maingĩ, na kuona niacimenyerete mbuku ici ona ciarwara niwe withecagira cindano. Nilifanikiwa sana nilipohamia huku Nyeri, nikapatana na madaktari wa unga. Hao ndio waliokuja kunionyesha sungura akigonjeka jaribu mpatie hii, kumdunga shindano na mdunga shindano inakaa hivi, walikuwa nakuja kuniona mara kadha wa kadha. Ona thengia wa gukorwo na moritũ, nyama cia mbuku no ithiĩte na mbere kuhimbirio mikawa-ini, na muno makiria kaunti-ini ya Nyeri, kuona ndagaga kwendia. Mikawa yote napeleka na hata nashindwa kupeleka hata zaidi. So soko iko. Na kuona aciari a Maureen mamutigire ari munini na ndangiahotire gutwarithia na mbere wira wa ithe, itanya riake ni ciana ciake wona ciakinya gukura ikoerera wira wake riria gakinya kwihira. Thutha wa gwika kothi ya biashara na akiaga wira, Maureen riu arahoya aigithia metikire kunyitanira nake nigetha wira uyu ukorwo ugithie na mbere. Thiri nene ya mbuku ni mathugumo macio, ona thengia wa gukorwo iri na nyama ciri na cama, Maureen hari muthenya onganagia lita 200 ma mathugumo ma mbuku na kwenderia arimi aria mahuthagira mathugumo mau ta thumu. Ritana rinene ni kuri mbeu njithi maingirire urimi, kuona gutire kiega kiumaga hega, fata no kwirutaniria. Ngiribotera Kameme TV kuma itura ria Muthinga, kaunti-ini ya Nyeri, njitagwo Wahu wa Ngugi.